أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا صعب إلا ما جعلته صعبا ولا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت يا رب العالمين لجعلت الصعب سهلا. ونسألك اللهم أن تجعل كل صعب سهلا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. أيوة، arayo ngacce yake ɗen ɓeydodirde ɗo ko jiwtasi Allah jaɓi ko innete kon alhuququl khassatu bizawj, ko ɗum wonata toɓɓere nde yewteten nden fimum si Allah jaɓi. Ko ɗum woni ɗum alhuququl khassatu bizawj ko haqqeji hertaniɗi moodi. ɗum ko firti ko piiji ɗi tawata ɗiɗo ko ɓeygu duwa waɗande moodi mum. hara so waɗanali mo o heɓay bakka to yalla ka Allah. Next on ko aroyta kon ko waɗeten kadi ko haqqeji alhuququl khassatu bizawjati, haqqeji hertaniɗi ɓeygu. hara ɗum ɗon kadi ko piiji ɗi tata moodi fo moodi no duwa waɗande ɗum ɓeygu mum sina ɗum Allah tikkana mo. donc hiɗen adorde ko inete kon alhuququl khassatu bizawji, haqqeji hertaniɗi moodi. iɗon andi bada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah dalika Qur'an, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah wi ko kanko Allah no jeya e mandiji hollayɗi ɗin bawgal makko ngal nde o tagi rewɓe ɓen fi worɓe ɓen. ko fiyon ɗum non o waɗani ɗum fi ka worɓe ɓen heɓa ɓuttu ɓernde e deƴere wonki litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. kanko Allah o waɗi hakkunde mon onon worɓe ɓen e rewɓe ɓen giggol e yurmende. inna fi dhalika woni e koko jantaɗo la ayatin dalilji tindinorteɗi fi bawgal Allah ngal li qawmin kono ko fi ɓen yimɓe yatafakkaruna miijitotoɓe. joni noon alhuququl khassatu bizawj awalan ta'atuhu bil ma'ruf, ثانيا عدم الخروج من بيته إلا بإذنه، ثالثا عدم الإذن لأحد بدخول بيته إلا بإذنه، رابعا حفظه في عرضه وماله وأولاده. ɗum ɗo debbo fo debbo no duwa manditade ɗe toɓɓe ɗo nayi. debbo julɗo hulowo Allah mo falaka kanko e Allah yoɓe haɓi ɗum. hella moodi makko kanko debbo julɗo on himo landa piiji nayi. ɗin ɗon ko be o waɗan ɗi moodi makko. ko ɗum non ko Allah non tigi landimo ɗum. en aroyay noon ka Qur'an joni. ara nun ɗum ko landa kanko debbo on ta'atuhu bil ma'ruf, ko ɗoftagol moodi makko no moƴƴiri non ka sariya. kon woni ɗum o ɗoftomo tanke on yamirali mo yo yeddo Allah. kala ko moodi makko yamiri mo si tawi na yeddugol Allah emo duwa mo ɗoftade. go'o. ɗiɗi on adamul khuruji min baytihi illa bi idnihi, hara kadi o yaltata ka suudu kanko debbo on e ɓaawo dungaye moodi makko on. ko ɗum hara o yaltata o waynaki mo. ko si on inni awa si o yaa, si o inni misali a yata taw o yata. ko ɗum ka sariya. adamul khuruji wasugol yaltugol min baytihi ka suudu makko kanko debbo on illa bi izni, sona hara ko moodi makko newnanimo yo yaltu. ɗum ko firti ko kala ka yahata an debbo jombaɗo ko ya wayno. si moodi ma inni awa yaha, so inni o hara yata. ɗiɗi. tati on adamul izni li ahadin bidukhuli baytihi illa bi iznihi,
waasugol naadugol wonɗo wo wonɗo ka suudu makko kanko debbo on sina hara ko moodi makko inni nani jaɓi on naatu kon non ɗum firi an debbo on kala mo moodi ma sappi holluma inni oɗo mi faalaka mo yiide ka suudu an aduwaka mo naadude to aysko musidɗo ma hiɓɓuɗo ko ɗum woni adamul isni li ahadin bidukhuli baytihi hara debbo on newnanta hay gooto fi naatugol ka suudu moodi makko illa bi isni sona hara ko mo moodi makko inni yo naatu kala mo moodi ma inni faalaka yiide ka suudu makko aduwaka mo naadude ton an debbo nayi on hifzuhu fi irdihi wa malihi wa auladihi e puis debbo on renana moodi ma kadi ndimu makko ngun rena jawdi makko ndi rena ɓiɓɓe makko ɓen ɗiɗo tati hiɗa ayninaɗi ko an wata aynande mo ɗiɗo ko an kadi Allah landi toto si ɗiɗo yeebike kon woni hifzuhu fi irdihi renangol mo ndimankaku makko ngun ko hara a junnali hoore ma gorko go hara worɓe janamɓe ɓen anda ko fiyon ɗon addaniɗa ɗon haray a reni dignité modi ma on ndimankaku makko ngu a junni mo akkuri mo ka o wowla ko ɗum woni haray a reni ndimankaku makko ngun renanamo kadi jawdi makko ndin renanamo kadi ɓiɓɓe makko ɓen ɗiɗo tati kadi ko golle ma an debbo par ce que sa junni hoore ma worɓe janamɓe ɓen haray a détruisi a munciti a lanciti ndimankaku modi mangu ko ɗum woni haray a yawike mo a memi ndimankaku makko ngu sa renali kadi jawdi makko ndin haray ɗon kadi an e makko fo on yoɓay prix on par ce que si o tampi a tampay c'est clair ɓiɓɓe ma ɓen kadi tampay par ce que ko jeeyi kon fof ko fi ɓiɓɓe ma ɓe heɓuɗaɓe donc iɗa mari intérêt renangol on jawdi makko ndin ɗa rena kadi ɓiɓɓe makko ɓen ne'ugol ɓiɓɓe paykoye koye ɗum ko debbo on no anda noon en aroyay kadi gorko no mari rôle mum on mi alani on next on kadi ko haqqeji hertaniɗi ɓeygu c'est à dire ko moodi do'a kon waɗande ɓeygu hiɗa andi ka aduna ɗo sa wattani hakkilpiji ɗin fo kala ko ɓe Allah innu ma waɗu ɗum ɗo o addoyay ɗum joni kadi min waɗane ɗum ɗo si a naati ɗo e compagnie golle compagnie on hollete woni ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo waɗanta compagnie on golle maɗe si yontere nden feƴƴi compagnie on kadi na ok compagnie on kadi ko ɗum ɗo waɗante no woodi ko waɗanta compagnie on no woodi ko compagnie on waɗante no ewa aaden kadi e ɓiɗɗo mum no woodi ko waɗanta ɓiɗɗo ma on no woodi kan kadi ko waɗante an ko ya heɓu mo ne'a mo jannamo kan kadi o yilto o tambitoyoma alors union on kadi hakkunde moodi e ɓeygu Allah walli wonni ko ɗum ɗo ɓeygu duwa waɗande moodi wonni ko ɗum ɗo kadi moodi duwa waɗande ɓeygu ko non ko 50 ko two way trafic ko laawol margol deux voies koko yahi kon artata kala mo waɗanɗa goɗɗum o waɗi tante goɗɗum kono donc hakkeji hertaniɗi ɗin gorko hella ɓeygu makko ko ɗiɗo nayi go'o on ko yo ɗoftomo no moƴƴiri ka sariya ɗiɗi on hara o yaltata ka suudu o waynaki moodi makko tati on hara o naadali goɗɗo go ka suudu moodi makko mo moodi makko faalaka yo naatu ton nayi on o reena ndimankaku moodi makko ngun ɗum woni hara ko moodi makko tun jeeymo o reena jawdi moodi makko ndi o reena ɓiɓɓe moodi makko lanni wa qala al ulama'u wal mar'atu wa laysa ala al mar'ati ba'da haqqi llahi ta'ala wa haqqi rasulihi sallallahu alayhi wa sallama awjabu min haqqi zawj hatta laqad qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha min izami haqqihi alayha walladhi nafsi biyadihi la tuaddi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddiya haqqa zawjiha
ɓe inni wo si haqqe Allah on feƴƴi e haqqe nelaɗo on, si ɗin ɗon ɗiɗi feƴƴi haray alaka hoore leydi ɗo marɗo haqqe hoore debbo ɓuri modi makko. Ko ɓuri debbo wo margol pawa, margol doole e hoore makko, ko ɓuri modi makko o ko Allah e nelaɗo on. Si ɓen ɗon ɗiɗo feƴƴi haray alaka hoore leydi ɗo marɗo doole hoore debbo, duwaɗo fewjude hoore debbo, yamira haɗa dirija wano modi makko ala. seede mum ko nelaɗo tigi maki. Nyande go goɗɗo go silmuno o naati ka dina, ɓay o naati ka dina o wi nelaɗo hollan piiwu ngalɗinayi kunlan hara mi ngalɗay, min tigi mi anda ka dina ko gonga e pi an tigi ko a gonga ko a nelaɗo ko Allah neluma, hollan piiwu gotun ko convaincatanmi fi ka dina. Nelaɗo eni mo ko num faalaɗa mi waɗu ko ngalɗinte. On gorko on sappi ɗon leggal o inni ay ngal leggal ɗa noddungal ngal ara. Nelaɗo maki yahu daroɗa yeeso leggal ngal, inna min Muhammad miɗo noddude ngal, yo ngal ari. Gorko on ari dari yeeso leggal ngal o inni a jiibi rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, o inni leggal noto nelaɗo no noddude ma o nelilan yo mi ar mi yetoma ya yew. Leggal ngal ɓori ka ngal woni ɗon, ngal codi ha ngal ari ngal dari yeeso nelaɗo ngal inni mo assalamu alayka ya rasulallah. Ngal yetti nelaɗo inni ngal man ana, min ko mi hombo. Galati shajara anta rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, leggal ngal inni anko a nelaɗo Allah. Gorko on yi ɗum tun, gorko on ari inni mo o inni yakfi, o inni yoni acciren ni, o inni nelaɗo ni nelaɗo inni leggal ngal yo ngal yiltito ka ngal wonno ɗon, ngal yiltiti ka ngal ɓurino ɗon, ngal tuti hoore maggal kadi ngal wonti no wonirno non. Gorko on inni yoni, o inni joni miɗo faala ya waɗanan piiji seeɗa nelaɗo inni ok. Ɓay hari o convaincike, o weltike net, o inni accu mi lunno jungo mango. Nelaɗo inni lunno, o junni mo o lunni. O inni accu mi lunno tinde ma nden. Nelaɗo inni lunno, o lunni tinde makko nden. O inni accu mi lunno koyɗe ma ɗen. Nelaɗo inni lunno, o lunni mo koyɗe ɗen. O inni accu mi sujjane. Nelaɗo inni no, ɗum ɗon gasata. Nelaɗo maki law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, si tawino miɗo duwa yamirde goɗɗo go yo sujjan goɗɗo, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha min izami haqqi alayha. Hanno ko debbo mi yamirayno yo sujjan modi mum. Si tawino tagaɗo no duwa sujjande tagaɗo, ko debbo min nayno so sujjan modi mum. Min izami haqqihi alayha, hakkele makko haqqe gorko mawni hoore ɓengu makko. O watti ɗon o inni wallazi nafsi biyadihi, mi wondiri o mo wonki ankin woni e jungo mum. La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha, debbo tottata haqqe jomi makko hatta tu'addiya haqqa zawjiha, ha o tottata o haqqe modi makko. Ko ɗum woni debbo wawata weltinde Allah tanke o weltinali modi makko. Ko julata wono, ko hajjoyta wo, ko itta simo faala o waɗay dewal ɓuri hon ɗum nde, tanke a weltinali taw modi ma haray taw a tottali haqqeji Allah ɗin. Selon ma o hadis ɗo mayin e hadis go ndaron seede on. Wa an Husayn bun Misan qala haddasatni ammati qalat ataytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fi ba'dil haja faqala li adhatu ba'lin anti qultu na'am قال كيف أنت له قلت لا أقصر في خدمته وتاءته إلا ما أجس فقال فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. o inneteɗo Husayn bun Misan mo marno yaaye makko nyande go yewti mo goɗɗum o filliti ɗum. Yaaye makko ari inni mo heko an mi yahi ka nelaɗo fi haajun an, parce que tay gurdan ɗan no sattirimo mo mari probléme ji buy mo yawi noon ɗaɓɓugol ballal ka nelaɗo solution fi probléme ji makko ɗi. Wari o sifani nelaɗo en ni miɗo tampiri ɗum ɗo, miɗo sonjori ɗum ɗo, nelaɗo acci ha o lanni sifade. Nelaɗo ni mo est ce que eɗan mari moodi? O inni miɗo mari.
nelaɗo inni honno wa'anɗa moodi ma. O inni miɗo eti yeru ko mi wawi kon, ɗoftagol mo e kurkanagol mo, yeru ko mi wawi kon lan wadde. Nelaɗo inni mo fanzuri aina anti minnu, awa wattan hakkille moƴƴa ndara ko honno wa'anɗa moodi ma. Fi hon ɗum fa innama huwa jannatuki wa naruki, par ce que ko on ɗon woni aljanna ma on, ko woni yiite ma ngen kadi. Siɗa faala heɓude aljanna aduna an faamodiray, traitamo no moƴƴiri. Siɗa faala natugol yiite haɗaɗa wuuri kadi a maltraita e moodi ma, wullinamo ɓernde nde. ɗum no waywa ɓiɗɗo gorko nelaɗo maki ridallahi fi ridal walid wa suhtihi fi suhtil walid. Tanke nene ma e bemma no weltanima, Allah kadi no weltanima. Si nene ma e bemma no monanima, Allah kadi no monanima. Lanni kanko ko ɓawo maɓɓe e yutiri. Yes. Donc si a tampi an debbo on, ɗo ya yewde nanga e ɗaɓɓugol solution, joɗiwo ndara ko honno wa'anɗa moodi ma. Lanni est ce que ɗa tampinde mo? Si ɗa tampinde mo haray ale an kadi haray tampugol ngol ɗa faala wonu prêt. Sa yalti ka yaasi an e sonja on tokki. Maintenant si ɗa ndaari ɗon kadi dossier ji ma ɗin, a ndaari ko honno wa'anɗa moodi ma, a tawi vraiment a laamu sonjude, haray ta ma pota wulu. Sa yalti ka yaasi an kadi a sonjotako. ɗum nayi wa ɓiɗɗo gorko mi alanima, kono traitirɗa biro ma wo ko noon kala mo fottuɗo e ma ko noon o traitirte. Lanni sa newanike mo a teddinimo, kala mo nene ma an gorko sa newanike mo a teddinimo, fottuɗa o newantoma teddine. Mais si a hawki nene ma a jeeja e police, c'est clair et net. Donc noon debbo kadi wayi. ويدل على إزم حقه عليها قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقال القرطبي الدرجة هنا تقتضي التفضيل، يعني بأن حق الزوج عليها أوجب من حقها عليه. أوا داري كديكو الله داري كونكا قرآن الله داري ولهن نوودني ريوبه بين mislu lazi sifa nden hunde alayhinna fawande e maɓɓe bil ma'rufi ka moƴƴingol wondi gangal hakkunde maɓɓe e modi maɓɓe. Kon woni ɗum no andirɗa non an debbo on hiɗa yeeta ya moƴƴin wondi gangal hakkunde ma e modi ma, ko non modi ma kadi yeetora yo moƴƴin wondi gangal hakkunde makko e ɓeygu makko. Ok, hiɗa yeeta ok, sa yi famille ɓe modi ma on koya teddinɓe, modi ma kadi no yeeta sifa ɗum. Sa yi famille ɓeygu ma on fotuɓe ma ɓen koya teddinɓe. Hiɗa yeeta wota toñi modi ma nani, modi ma kadi no yeeta he ko an wota toñu ɓeygu ma nani. Mais kar lannugol ayan kono Allah inni walirrijali alayhinna daraja, o inni me kono non ko worɓe ɓen ɓuri rewɓe ɓen daraja, ko ɓurugol. Non ko Allah tigini ɗum. Mais ɓay yimɓe ɓe ginna joni ha ko aden e aden, ko aden e aden go eno anda, gorko ko aden, debbo ko aden, hay goto ɓuramo, kala ko wonki e jiija woni circle de kamum. Mais ko no Allah inni wala hunna no wodani rewɓe ɓen mislu lazi sifa nden hunde alayhinna fawande e maɓɓe bil ma'rufi ka moƴƴingol wondigal ngal. Debbo no inna moƴƴin wondigal ngal hakkunde ma e modi ma, gorko kadi no wi'a siga ɗum tigi moƴƴin wondigal ngal hakkunde ma e ɓeygu ma. O inni noon kono hon ɗum walirrijali, kono noon no wodani worɓe ɓen alayhinna e dow rewɓe ɓen daraja tum ɓural. Kono noon ko gorko ko ombo hecci ɓay kamɓirɗo ko ombo ada tagede awa hakkunde Adama e Hawa, ko gorko ada tagede. Ko fiyon ɗum hay ka ronugol si goɗɗo ma yisi ɓe sendude jawdi makko ni hakkunde ɓiɓɓe makko ɓen, ko fiyon ɗum Allah ɓurnani gorko awa. Allah inni lizzakari mislu hazil unsayain, no wodani ɓiɗɗo gorko yeru geɓar rewɓe ɗiɗo. Si goɗɗo walike mayi hiɓe sendude jawdi makko ni hakkunde ɓiɓɓe makko ɓen mo mari worɓe e rewɓe, si jiwo goto heɓi 500,000 francs guinéen, pay kun gorko ngotun ko heɓu 1 million francs guinéen, koyo kun heɓu yeru ko jajiraɓe makko ɗiɗum heɓata. Ko non Allah sendiri. Donc ɗum waɗi ɗo kadi o inni moƴƴingol wondigal ngal, gorko no yamira sifa ko debbo yamira kon. Lanni mo kala e mon no yeta he ko an traito o ya no moƴƴiri nani ɗum ɗon kono. Mais Allah inni kono non ko gorko ɓuri walirrijali alayhinna daraja. Qurtubi inni ko ndu woni daraja, daraja yani at tafdil ko ɓurugol. Ko ndu woni ɗum
bi anna haqqa zawji alayha ko haqqe gorko on e hoore debbo on awjabu ko ɗum ɓuri waɗɗagol ko ɗum ɓuri jogagol dole min haqqiha alayhi e di haqqe debbo on e hoore gorko mahen kadi aya go fa inga qur'an daron kon nun Allah dali wa qala ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil khaybi bima hafiza Allahu wallati takhafuna nusuzahunna faizuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'anakum fala tabghu alayhinna sabila inna Allaha kana aliyan kabira. وقد دلت الآية الكريمة على وجوب طاعة المرأة لزوجها في خير معصية الله من ثلاثة أوجه. O aya mo janguɗen ɗo ndare ɗo ɗen Allah no explique ɗo nokkeli tati toɓɓe tati ɗe fow e nder aya on fuu partiji tati no ton ɗi fow hiɗi holli ene tigi tigi on ko be debbo respecta modi mum c'est tout no wi'ira warra o négociation ala e ɗum ndare ɗo qur'an Allah daali ka fuɗɗode aya o inni ar-rijalu ko worɓe ɓen qawwamuna woni sembinaɓe ala nisa'i e dow rewɓe ɓen wa qala al-ulama'u al-qiwama taktadi as-sam'a wa ta'a wa illa lam yakun laha ma'na kon woni qawwam ko ɗowowo goɗɗo dirigeowo goɗɗo wo ko worɓe ɓen duwa dirijude rewɓe ɓen kamɓe duwa ɗowde rewɓe ɓen o inni fiyon non bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amalin sabu ko worɓe ɓen ko Allah ɓurni kon yoga maɓɓe dow yoga e sabu ko worɓe ɓen dépensata ko rewɓe ɓen ka jawle maɓɓe joni noon gandirɓe ɓen inni ko honɗum wo alqiwama wo ɗowgol goɗɗo si tawi koyo mi wontu yeeso iwtira ɓaawo mi inna ƴawru ƴawra mi inna juldu jolda si tawi awa en waɗay ɗum mi wona liderjo on haray hiɗa landa an liideteɗo on a sam'a watta a nanugol jaɓa wa illa lam yakun lama si tawi tu wonaɗo ɗowede on nanata jaɓata haray lam yakun laha mana haray ɗow gongol mara mana haray accen ɗon haray ɗow hoore ma mi ɗowa hoore am konon ton si ɓe ni yimɓe moɓodiriɗo ɓe ni waɗe liderjo waɗe yeesojo waɗama haray ono wonɓe ɓen ɓaawo on landama koynete kon a sam'a watta a nanugol ɗofto si tawi tun on nanata on ɗoftota ko haray pottine yeesojo mo kala wona lanɗo par ce que haray laamu ngu mara ma'ana si tawi a waɗi goɗɗo yeeso e juulen fana ok feƴƴine ɗon goɗɗo julnayi goɗɗo feƴƴinama jinnugol tawi so inni Allahu akbar o turike ono ɓaawon saloto on turotako so ɓantike on saloto on ɓanɗo haray mo kala yo julnu hoore mum lanni donc debbo ko gorko duwa dirijude debbo joni noon ɓay ko gorko on dirijata debbo on haray debbo on no landa nanugol ɗofto sina ɗum hara mo kala dirija hoore mum ɗum woni ara nun ɗum ko ɗum ɗon ko firɗen ɗo ko aya on bo ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i ko ɓeni kon ko worɓe ɓen woni dirijayɓe ɓen rewɓe ɓen parti ɗiɗaɓo on kadi ka Allah holli ɗon debbo no duwa ɗoftade ka wini ɗon wa qala ta'ala fassalihatu qanitat wa qala ibnu abbas yani muti'atul li azwajina o inni fassalihatu ko woni rewɓe moƴƴuɓe ɓen qanitat ko ɗoftiɓe ɓen ɗoftiɗo hombo ɗoftiɓe ɓe moodi mum ko ɗum ibnu abbasin na ɗoftiɗo goɗɗo gode ɗo ganita to ɗoftiɓe hombo moodi ko ɗum ibnu abbasin ni woni ɗiɗi tati on kadi ko hollata ene tigi tigi on ko ma tun debbo respecta gorko on o inni wallati ɓen rewɓe takhafuna ɓe huloton onon worɓe ɓen nusuzahunna townitare maɓɓe faizuhunna wajeɓe sa ndari a tawi ɓengu ma falama mantagol townito waɗa wasi ko on gore ma mo ɓuruma hino wo ko solution ji tati Allah inni go on faizuhunna wajeɓe
si ɗum ɗon marsali wahjuruhunna fil madaji taƴo ɗon ɓe ka danki saluɗa mbaldi hakkunde mo si ɗum ɗon marsali wadribuhunna piyomɓe fa in atanakum si ɓe ɗoftike on fala tabhu haray onon kadi worɓe ɓen wota on ɗaɓɓito alay hinna e dow maɓɓe sabilan laawol toñugol ɓe inna allaha no allah kano si fori aliyan ko towɗo kabiran mawnuɗo fa haza sarihun ala wujubi ta'ati almar'ati li zawjiha wa annaha idha qamat biwajibihi fi ta'a fala yajuzu lahu an yazlimaha haqqaha thumma hazzara ta'ala anna man yaf'al zalika bi anna allaha a'la minhu wa akbar. Ay oɗo aya kadi ko laɓɓini ko Allah inni kon ɓe rewɓe ɓe huloton townitare mum c'est à dire darata o falama townitanade ma o inni ko yon waajo ɓe taw si ɗum ɗon marsali taƴo ɗon ɓe ka danki si ɗum ɗon marsali piyonɓe si mesi ɓe ɗoftike on wota on towñuɓe hande kadi onon kadi fi hon ɗum ko ɗum o innani ka aya sakkitoro inna allaha kana aliyan kabira awa Allah dow ko towɗo ko mano ko wondema himo ɓuruma ɓuri ko ɓuruɗa kon ɓeygu ma. Donc si a toñimo kanko debbo on Allah waɗete kanko kadi o hollete mo ɓuruma kama qala sha'ir wano yimowo gimɗigo inniri wa ma min yadin illa yadullahi fawqaha wa ma zalimin illa sayubla bi azlami o inni ala doole ka aduna ɗo si wona doole Allah ɗen no ɓuri ɗen ɗon ala jungo margo doole ka aduna ɗo si wona jungo Allah ngo no mari doole ɓuri gonɗon go'o o inni kadi ala toñowo ka anna ɗo si wona Allah adda e ɓurɗo mo doole ko toñamo kanko kadi. Donc ɗum o yettanima une fois ɓeygu ma ɗoftike ko lanni kon ɗon petɗa ɓa e debbo si on tappi ha o ɗoftike ara e frenu ɗon ha ɓuuɓa angor ko ta même min hunde yeeso ton parce que Allah kanko ko ɗon watti o inni fa in atanakum si ɓe ɗoftike lanni fala tabhu alayna sabila ta mimmi ande kadi probléme parce que fi on ɗum Allah innan ɗum ko parce que ko ɗum ɗon debbo ɗaɓɓira ko ɗoftagol nani jaɓi. Wa qala ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala almar'atu iza tazawwajat kana zawjuha amlaku biha min abawayha wa ta'atu zawjiha awjab. Ibnu taymiya inni gila nyande debbo jomba lanni gila ɗon modi makko no jeymo ɓuri nene makko e ben makko ha gila nden nyande ɗoftagol yamirore modi makko nden ɓuri waɗɗade makko e ɗi ɗoftagol yamirore ben makko no metti non goy nanande woɓe go bina yi bemma bemma une fois a jombama lanni si bemma innima ok ari ɗo modi ma inni ari ɗo ko ka modi ma do aɗa yaade ndaren qur'an on seede mum on ale ka qur'an may iyo wa qala zaid bun sabit الزوج سيد في كتاب الله وقرأ قوله تعالى في سورة يوسف وألف يا سيدها لدى الباب o gando ineteɗo zaid bun sabit o inni ko inete ko moodi sa ndaari ka qur'an Allah kanko ko inni ɗum o na moodi ko inni ko patron ko boss ko kohojo si ɓenni goɗɗo ko kohojo haray ko kanko ɓuri mawnude ka saare ɗon si ɓenni koho saare ko woni koho ko ɓurɗo mawnude awa Allah non kanko ko inni moodi ka nder qur'an ko sayyid ko koho ko ɗum woni ɗum ko si ɓe landike ma ande bon ene worɓe ɓen fo e nder New York ɗo hombo ɓuri inna ko moodiya an a yaali moye wo ka aduna ɗo mo kala no andi ɓurɗo on bemmum mais mo kala ko bemmum ɓurani ɗum. Donc Allah ko inni moodi ka qur'an ko sayyid koho ko boss ko ɓurɗo ko kohojo joni noon si an debbo on ko on ɗum firi parce que andi ɗo ko exemple on ka Zulaykha ɓeygu Aziz Misra on e annabi Yusuf woni raɗodirde ɗon ka suudu Zulaykha no faala yo annabi Yusuf yano e makko ɓe waɗa bonki annabi Yusuf no dogudemo donc Zulaykha no raɗade Yusuf ɓe ari ha ka dambugal Allah inni wa alfaya ɓe hawrodiri ɓe tawi ɗon sayyidaha koho debbo on ladal baabi ka dambugal ko noni kohoje on moodi makko ɗum ko firi an debbo si a landama ene worɓe ɓen ka aduna ɗo fo ko hombo ɓuri ko yayno ko moodi an lanni an ko ɗon anduɗa no ɓuri
ko aroyta kon si Allah jaɓi ko ɗon ɗen darade haray ko alhuququl khassatu bizawja, haqqeji hertaniɗi ɗin ɓeengu. en wallinay ɗo kadi ko moodi du'a kon waɗande ɓeengu wano wallinirɗen ɗo ko ɓeengu du'a waɗande moodi, par ce que ko weli e kara wono weli e hunduko. wassalam. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.